Poštovana gospodična Пател, почитувани пријатели, драги гости, ве молам дозволете ми од името на Македонскиот културен форум и од мое лично име да ви посекам срдечно добре дојде на вториот ден на 11-та тркалезна маса под наслов Македонија редивива, Илен ден Аслан 1944-2024 година. На денешната работна сесија своите трудови ги презентира Благој Мирчевски, Сашо Маневски и Теон Джимба и ќе завршим со прекажувањето на филмот посветен на македонскиот рубин. Меѓутоа, пред да започнеме со работниот дел на тркалезната маса, би сакал да ја поканам Теа Пател, прочелничка на управниот одсек за Италијанската национална автохтона заедница за националните малцинства и за млади при Старската жупанија, да не се обрати. И би сакал да искажам нашето, моје и од името на Алдо, благодарност за сето оно што го правите во жупанија и што во континуитет ги помагате нашите тркалезни маси, нашите манифестации. Фала. Dobar dan svima, ja vas stvarno najsrdačnije pozdravljam u ime Istarske županije, našeg župana Borisa Miletića i u svoje osobno ime. Evo, hvala vam na lijepim riječima. Drago mi je da danas sam ovdje sa vama i želim stvarno jednu srdačnu dobrodošlicu i našim prijateljima iz Makedonije, kao i svim članovima Makedonskog kulturnog foruma. Hvale vrijedno je sve ono što gospodin Kliman sa svojim timom radi iz godine u godinu, a Istarska županija svakako sve te aktivnosti podržava i zahvaljujemo stvarno na trudu i na ljubavi s kojom on pokazuje tu svoju ljubav prema svojoj matičnoj zemlji. I bitno je da u Istarskoj županiji imamo takve manifestacije koje svakako obogaćuju cijeli taj kulturni opus naše županije Istre i mi ćemo kao županija svakako uvijek biti podrška. Gospodin Kliman zna da u bilo kojem trenutku smo mi ovdje sa bilo kojim poteškoćama s kojima se susreće za organizaciju bilo kakve manifestacije, uvijek nam se može obratiti. Evo, želim vam stvarno ugodan boravak u Istri, u Puli i želim vam uspješni okrugli stol. Hvala vam. Согласно програмата, нашиот прв, ви благодарам за убавите зборови, согласно програмата, нашиот прв учесник е мојот и нашиот драг пријател Благој Мирчевски. Благој е роден во Загреб, дипломирал на факултетот за политички науки. Неговото поле на интерес е политичко-економските анализи, политичка теорија, економска политика, демографија, меѓународни односи, геополитика и геоекономија. Учествувал на бројни научни трибини и автор на десетици научни трудови и политички анализи. Бил председател на Советот на Македонското национално малцинство за град Загреб. Во моментот работи во Загреб како консултант во собствена фирма во насока кон обезбедување на ЕУ фондови. Насловот на неговиот денешен труд е борбата за слободна Македонија на животните етапи на банков рашнавање. Благодарам те. Пред се би сакал да се благодарам на својот многу ходен пријател Теон и на Алдо, што су поканет и што имаме една чест и задоволство да учествувам на една ваква манифестација, една патриотска манифестација, интелектуална манифестација со луѓе кои се многу национално освестени, а кои се многу информирани геополитички и геоекономски за времето во кое живееме. Предавање што држат на Хрватском првенствено ми е тоа заправо идеја промовирати неки македонски ствари на хрватској јавности. Моја тема е Анко Браншаров, ја македонски револуционер, а на крај предавање ćemo видети на кој начин он е повезан с темом округлог стола, Аслан, и конечници на кој начин повезан sa хрватском местом gdje se odvija okrugli stol. Anko Branšarov je rođen u Velesu 1883. godine. Osnovno obrazovanje je završio u Velesu, te kasnije nastavio na pedagoškom učilištu u Skopju. Još u mladosti razvija patriotizam prema domovini koji kasnije kao učitelj prenosi na generacije drugih makedonskih aktivnosti.
aktivista. Nakon završetka pedagoškog učilišta predaje u Velesu, u veleškim selima i u štipskim selima. Dosta je, često je premještan, zato što u ono vrijeme nadležna za obrazovanje je nadležna bugarska egzarhija, a Panko Brašnarov nije sklon predavati, odnosno podučavati djecu i učenike na bugarskom službenom jeziku, nego je sklon predavati i učiti djecu na makedonskom narodnom jeziku. Panko Brašnarov, možemo tako kazati, spada u lijevo krilo makedonske revolucionarne organizacije. On je već 1908. godine se pridružio socijalističkoj organizaciji u Velesu s Aleksom Matrunkovim i Jordanom Šukovim, koji je dio šire socijalističke političke opcije u makedonskim organizacijama i strankama. Nakon balkanskih ratova, koji su bili 1912. i 1913. bježi u Bugarsku, gdje završava još dodatno na pedagoškoj školi u Sofiji, a nakon početka Prvog svjetskog rata 1915. Bugarska ga mobilizira te sudjeluje u bugarskoj vojsci u makedonskoj diviziji u Prvom svjetskom ratu. Nakon završetka rata se vraća u Veles. Veles je grad u današnjoj Republici Makedoniji. U ono vrijeme to je ta Vardarska Makedonija, ili tako, znači etnografski pojam, odnosno etnografska cjelina Makedonije nakon balkanskih ratova podijeljena na tri dijela, Vardarsku, Pirinsku i Egejsku. Jedna spada u Srbiju, druga u Bugarsku, a treća u Grčku. On je odmah nakon kraja Prvog svjetskog rata postaje poprilično politički aktivan, postaje član Socijalističke radničke partije Jugoslavije, komunista. To je biti, kasnije ona je poznata pod imenom Komunistička partija Jugoslavije, a od 1952. je poznata pod najpoznatijim nazivom Savez komunista Jugoslavije. I on je u tim godinama prilično je aktivan, sudjeluje kao delegat Velesa na tom drugom Vukovarskom kongresu gdje oni mijenjaju ime. Aktivan je u prvoj konferenciji komunističke partije u Beču, trećoj konferenciji u Beogradu i ponovno kao delegat na trećem kongresu komunističke partije u Beču 1926. No, vratimo se mi koju godinu prije 1926. Vratimo se 1924. Znači 100 godina od nas. Tada, u svibnju, konkretnije 6. svibnja 1924. potpisan je majski manifest, odnosno svibanjski manifest. Samo da se podsjetimo koja je zapravo ideja tog svibanjskog manifesta. Ideja majskog manifesta je ujedinjenje makedonskih revolucionarnih grupa i političkih stranaka, tako da se aktivnosti VMRO prošire na cijelu etnografsku Makedoniju. Na temelju nacionalne samosvijesti i samoodređenja, revolucionarnog pokreta i otpora makedonskog naroda protiv asimilacijskih i denacionalizacijskih politika susjednih naroda se polaže pravo na nacionalnu državu. Čisto jedna kratki osvrt na to razdoblje. Znači, u tom periodu je zapravo VMRO, koji je najaktivniji u Pirinskoj Makedoniji, odnosno Bugarskoj, i sa akcijama u Vardarskoj protiv srpskih okupacijskih snaga. U to vrijeme VMRO Todora Aleksandrova je malo poljuljen. Oni su sudjelovali u prevratu u Bugarskoj, u državnom udaru, ubijen je bugarski premijer, Stamboliski, tako. Znači, malo je VMRO poljuljan i Aleksandrov kalkulira, odnosno pokušava takvim jednim pregovorima s komunistima i federalistima, koji su njima zapravo ideološki neprijatelji, pokušava ojačati strukturu makedonskog revolucionarnog pokreta i proširiti na cijelu etnogeografsko područje. Međutim,
Majski manifest je objavljen u novinama Balkanski federalisti 18. srpnja 1924. Nakon čega Aleksandrov i ljudi oko njega potvrđuju da su imali tajne pregovore s komunistima, ali nječu da su potpisali ikakav manifest. Naravno, to nije baš puno pomoglo Aleksandrovu. On je nepunih mjeseci i pol nakon objave Majskog manifesta je ubijen i poslije slijedio drugi razračuni u VMRO. Međutim, ajmo se vratiti na Panka Brašnarova. Vraćamo se, odnosno odlazimo u godinu dana više nakon ubojstva Aleksandrova. U prvoj polovici listopada 1925. održava se osnivačka skupština u Beču, na kojoj će nakon Panko Brašnarov popuniti mjesto u središnjem odboru VMRO Ujedinjene kao predsjednik Makedonaca iz vardarskog dijela Makedonije. U sklopu osnivačke skupštine proklamirana su načela jedinstvene revolucionarne borbe za ujedinjenje makedonskog naroda. Drugim riječima, idejna osnovica osnivanja VMRO Ujedinjene je završetak previranja između raznih makedonskih organizacija, frakcija i grupa, a time se ujedinjuje makedonski revolucionarni pokret. Ciljevi VMRO-a ujedinjeni su promicanje ideje revolucionarne borbe u makedonskom narodu, te oslobađanje i ujedinjenje Makedonije u neovisnu makedonsku državu, te formiranje s drugim nacionalnim državama Balkanske federacije. Podržavanje borbe i drugih nacionalnih političkih organizacija u skladu s načelom samoodređenja. Drugi ciljevi su prokazivanje kolonizatorske i asimilatorske politike koju provode Srbija i Grčka, te prokazivanje imperijalnih težnjih europskih država prema Makedoniji i općenito prema Balkanu. I još jedan od ciljeva je djelovanje i agitiranje među radničkom klasom. Kao što vidimo, kroz točke se provlači socijalistički diskurs djelovanja, iako je glavni cilj oslobođenje i ujedinjenje Makedonije. Dakle, VMRO Ujedinjenja je osnovana početkom listopada 1925. A već u ožujku 1926. u Velesu se održava osnivačka skupština VMRO Ujedinjenja za Vardarsku Makedoniju. Njome predsjeda Panko Brašnarov i prisutno je 20 delegata. U prvim godinama VMRO Ujedinjenja je najaktivnija u vardarskom dijelu Makedonije, dakle to je današnja Republika Makedonija, međutim aktivnosti su uglavnom publicističke naravi. Preko Zagreba se dostavljaju novine Makedonsko delo i Balkanska federacija. VMRO Ujedinjenja tek u 30-ima, u prvim godinama 1930-ih je aktivnija u Pirinskoj Makedoniji, te u Egejskoj, to je današnja Grčka Makedonija, je aktivna tek od 34. negdje do 36. kada polako zamire. U Pirinskoj Makedoniji, odnosno današnjoj Bugarskoj, zamire već 35. Međutim, iste te godine, 1926. razotkriven je tajni sastanak stranačke organizacije, a prisutni članovi, uključujući Panka Brašnarova, su uhićeni. Pritom su zapljenjeni i primjerci novina. Brašnarov je nakon toga osuđen na 2 godine zatvora. VMRO Ujedinjenja ima to isto jedno, ja bih to tako rekao, prokletstvo makedonskih organizacija, da se dijeli. Tako? Znači, već 1929. se formira ta takozvana Carigradska VMRO Ujedinjena, koja se pokušava distancirati od socijalista, odnosno komunista. Međutim, oni su isto ideološki fragmentirani, tako da zapravo se vrlo brzo raspadaju i ona već 1931. prestaje s nekakvim postojanjem i djelovanjem. Panko Brašnarov izlazi početkom 1928. iz zatvora, međutim nema promjenu svog stava oko revolucionarnog djelovanja za Makedoniju. Tako već 1929. znači sljedeće godine,
pokušava ilegalno prijeći jugoslavensko-austrijsku granicu na putu za Berlin, gdje je izmišljeno sjedište VMRO Ujedinjenje. I na tom ilegalnom tajnom prijelazu biva uhvaćen. Jugoslavenske vlasti ga hvataju i transportiraju ga u Maribor u pritvoru. U međuvremenu, dok je u pritvoru, u Makedoniji, odnosno u Vardarskoj Makedoniji, u Velesu, organizacija biva potpuno razotkrivena. Da sada ne dulje, događa se ono što se tokom cijele makedonske povijesti događalo, događa se izdaja, jedan od članova prokazuje ostale, prokazuje Panka Brašnarova koji je ubrzo vraćen u Veles, počinje suđenje i sljedeće godine je osuđen na 5 godina robije u Sremskoj Mitrovici. Nakon izlaska iz zatvora, to je već kraj 34. već početak 35. On ostaje politički neaktivan, miran je, živi, djeluje, ali nema aktivnosti. Ponovno se aktivira početkom Drugog svjetskog rata, odnosno početkom uključenja Jugoslavije u Drugi svjetski rat, znači tek 1941. Prvo agitira među stanovništvom da se priključe narodno-oslobodilačkoj borbi, a kasnije, kako se aktivnosti sve više razvijaju, postaje sve više i više aktivan, tako da 1944. u toj proljetnoj ofenzivi on sam participira, odnosno sudjeluje, iako ima u to vrijeme preko 60 godina. 1943. krajem 1943. na drugom zasjedanju Avnoja u Jajcu su udareni temelji nove države, a kako se svi ti procesi događaju, u Makedoniji se isto se događaju određeni procesi, tako da početkom 1944. točnije 14. ožujka, objavljuje se dopis inicijativnog odbora za sazivanje antifašističkog sabora za narodno oslobođenje Makedonije, poznat je kao ASNOM, a kojeg potpisuje Metodija Andonovčenik. I na prvom zasjedanju proširenog inicijativnog odbora za sazivanje antifašističkog sabora za narodno oslobođenje Makedonije, 30. travnja 1944. jedan od članova odnosno kao jedan od članova je odabran i Panko Brašnarov. I kao što znamo, prvo zasjedanje ASNOM-a se održava 2. kolovoza na makedonski praznik na Ilinten, a Panko Brašnarov participira kao prvi potpredsjednik, a kao najstariji delegat imao je čast i otvoriti zasjedanje ASNOM-a. Inače, postoji naravno popis svih delegata. Delegati su iz cijele etnogeografske Makedonije. Znači, najviše ih ima iz Makarske Makedonije, ali ih ima i iz Pirinske i Egejske. Ja ću sada pročitati emotivni govor Panka Brašnarova prilikom otvaranja sjednice ASNOM-a. Drugovi i drugarice, narodni predstavnici, u ovom trenutku, na ovom povijesnom mjestu, Sveti Otac Prohor Pčinski, u ovom povijesnom danu Ilindenu, kada objavljuje da je otvoren prvi antifašistički sabor narodnog oslobođenja Makedonije, duša mi je ispunjena radošću. I pored mrene na očima vidim kako su se razgrnale sve rijeke od Pčinje i Vardara do Meste i Bistrice. Mesta i Bistrica su rijeke u Pirinskoj, odnosno Egejskoj Makedoniji, danas Bugarska i Grčka. Zapljušnuši cijelu makedonsku zemlju, želeći obrati tisućljetnu sramotu ropstva makedonskog naroda od propasti Samojlove države, da bi se danas rodila nova, blistava i slobodna Makedonija. U ovom trenutku zemlja naših pokojnika, mnogobrojnih narodnih junaka koji su pali i rasuli kosti po cijeloj Makedoniji, postaje mlaka i oni već u miru vide zoru naše slobode, vide idealnu družinu starih Ilindenaca, Goceta Delčeva
i današnjih Ilindenaca mladu makedonsku vojsku i postavljene temelje za ostvarenje ideala dviju generacija, dviju epoha, slobodna ujedinjena Makedonija. U znak poštovanja prema palim nacima, pozivam vas da minutom šutnje izrazimo našu vječnu, beskrajnu zahvalnost. Vječna slava palim junacima za slobodu Makedonije. Drugovi narodni zastupnici, živi sam svjedok 2 Ilindena 1903. i 1944. godine. U mojim se sjećanjima bilježe bezbrojni trenuci Ilindenske narodne epopeje i Kruševske republike. Napori naoružanog makedonskog naroda bili su beskrajni, njihova žeđ za slobodom bila je ogromna. Borba im je dala slobodnu Kruševsku republiku. Ali razjareni Bašibozuti, regularna turska vojska su napali i zatrpali oazu slobodne Makedonije, Kruševsku republiku. Ugušili su ustanak i satjerali iskrvavljeni makedonski narod u novo ropstvo. Životvorni izvor slobode nije presušio. Makedoniju su podijelili, ropstvo su se izmijenilo, ali borba makedonskog naroda nije prestala. Kada su svi porobljeni narodi Jugoslavije ustali protiv današnjih neprijatelja cijelog čovječanstva, fašizma, u toj borbi se postrojio i makedonski narod. U njoj je vidio priliku pomoći u općoj borbi svih porobljenih naroda i cijelog slobodoljubivog čovječanstva i ostvariti svoj stoljetni nacionalni ideal. Danas, drugog slavnog Ilindena, posljednji Ilinden ne oslobođene Makedonije, polažu se temelji makedonske države, u kojoj će se naš narod ujediniti i živjeti sretan život kakav zaslužuje nakon pretrpljenih patnji, ropstva i 5 stoljeća borbe. Živjela naša mila makedonska federalna država. Njegov govor je bio jako emotivan, doživio veliki aplauz nakon toga i dalje nećemo sada dalje je teko sastanak kako je teko. Mi se opet vraćamo na Panka Brašnarova. Poslije oslobođenja okupatora, Panko Brašnarov je ponovno izabran kao potpredsjednik Prve skupštine Narodno-oslobodilačkog fronta, a reizabran je i u prezidijumu 2. i 3. zasjedanja ASKO-a. I sada zapravo dolazimo do završnog čina tragedije Panka Brašnarova. Odlazimo u godinu 1948. kada se događa rezolucija Informbiroa, dakle razlog između Tita i Staljina, i Brašnarov staje na stranu rezolucije nezadovoljan i razočaran trenutnom vlašću u Makedoniji jer se provodi srbizacija, a svi koji pokazuju makedonizam se etiketira kao separatiste, autonomaše i protivnike vlasti. I tako razočaran on imao u Beogradu i neke sastanke s bugarskim komunistima i slično, razočaran svime time, piše pismo Sovjetskoj komunističkoj partiji u kojima se žali i konkretizira postupanje makedonskih vlasti prema ne samo Makedoniji, nego prema Makedoncima. U konačnici, zato je i optužen od strane vlasti kao agent Informbiroa i krajem 1950. točnije 11. prosinca biva pritvoren. Nakon višemjesečnog produljivanja pritvora i suđenja, odnosno istražne radnje, 30. lipnja 1951. osuđen je na 24 mjeseca preodgoja i društveno korisnog rada na Golom otoku. U to vrijeme svi koji su bili osuđeni na taj preodgoj su bili transportirani u stočnim vagonima, tako i Panko Brašnarov sa ostalim Makedoncima, odnosno iz tog dijela Jugoslavije, je transportiran za Goli otok. Na Golom otoku, on je već u poznoj životnoj dobi, na Golom otoku ukupno je 10 dana, gdje nakon svakodnevnog premlaćivanja
13. srpnja 1951. umre. Prema podacima, pokopan je na Golom otoku, a 2 godine nakon toga je ekskomuniciran i pokopan na Zagrebačkom Mirogoju. 1971. godine je ponovno ekskomuniciran u zajedničkoj grobnici, a početkom 80-ih godina njegovi posmrtnim ostacima nekolicine preminulih na Golom otoku su premješteni na jednoj neobilježenoj grobnoj parceli na kraju groblja i Mirogoja. Godine 2011. novinarska ekipa iz Velesa uspjela je pronaći grobno mjesto na Zagrebačkom groblju Mirogoju, napravila je reportažu o tome, a u srpnju 2023. dakle prošle godine, na općinskom vijeću Velesa jednoglasno je prihvaćen prijedlog stranke Levica o vraćanju posmrtnih ostataka Panka Brašarova u Republiku Makedoniju. Evo, s ovime bih zapravo završio svoje izlaganje. Evo, sada oni koji nisu bili upoznati s Pankom Brašarovom shvaćaju koja je poveznica sa glavnom temom okruglog stola, a i shvaćaju koja je poveznica s Republikom Hrvatskom gdje se okrugli stol održava. Panko Brašarov je, nažalost, jedna, možemo tu reći da je svojevrsna personifikacija makedonskog naroda, jedna tragična sudbina, gdje je stalno bio proganjan, gdje se nije mogao ostvariti u svojim idejama, gdje je bio premlačivan, zatočivan, dakle on je sve skupa preko 7 godina proveo u zatvorima. Jednostavno, evo, to je takva sudbina makedonskih revolucionera i makedonskog naroda. Zahvaljujem.